Treći krug današnje igre. Crveni vode 2:0. A sada je vrijeme da vidimo Luku i Stefana. Kreću Luka i Stefan. Kao da gledamo onaj beskrajan dan, film u kojem se svakodnevno sve ponavlja. Pa tako i ovdje. Crveni uvijek povedu i onda plavi kao da ih pokušavaju uhvatiti. U nekim trenucima ih uhvate, a u nekim trenucima baš i ne. Za sada crveni vode 2:0. Vidjet ćemo kakva će biti konačnica današnjeg filma. Tko će pobijediti, tko će osvojiti vrhunsku nagradu, tko će spavati na madracu, čiste plahte, jastučnica, jastuk, divno i još k svemu tome doručak u krevet. A može li bolje ovdje u Survivoru? Kao što sam rekao, Survivor, hotel sa 1000 zvjezdica. Stefan brz. Stefan ide do samog kraja, bori se, već je na završnom dijelu poligona. Srušio je jednu figuru, srušio je drugu figuru, Luke još uvijek nema. Evo je Luke. Srušio je Stefan jednu loptu, srušio je drugu, totem je pao na tlo. Luka je uspio srušiti dvije figure, sad treba srušiti dvije lopte. Nije jednostavno, promašio je Luka. Stefan je oborio jednu loptu na tlo, treba još samo jednu da bi osvojio bod. Prvi promašaj, drugi promašaj. Luka baca, ali ruši totem. Stefan ruši lopticu. Totem ostaje, crveni vode 3:0. Što reći na rezultat? Nakon 4 kruga, crveni vode 4:0. Do sada je vrijeme za Martinu i Tijanu. Na prethodnoj eliminacijskoj igri Damjan je napustio Survivor, točnije plave. A od tada kao da su plavi malo u opciji drijemanja. Danas gube 4:0. Mogu li se vratiti? Mogu li nešto promijeniti ovdje? Ili će crveni imati lagani zadatak danas? Gledamo Martinu i Tijanu koji su trenutačno u blatu. Probajte ih prepoznati. Ovo je Tijana. Sada ćemo vidjeti Martinu kako izgleda kada izađe iz blata. Briše Martina blato sa svojih očiju i nastavlja dalje. I dalje traje velika borba na rijeci Čavon. Crveni u velikoj prednosti. Vode 4:0. Hoće li Martina osvojiti konačno bod? Tijana je otišla, ostavila Martinu iza sebe. Crveni pokazuju veću volju, želju, žustrinu danas. Tijana je na poziciji. Ruši Tijana jednu figuricu. Treba srušiti još jednu da bi mogla nastaviti dalje. Sada promašuje. Martina jako gađa, ali se odlazi ispod stola. Martina malo podigni svoj nišan prema gore. Tijana baca. Sada promašuje. Blizu. Ne pogađa Tijana. Evo pogodak za Martinu, izjednačene. Sada Martina u vodstvu, ali ruši Tijana. Loptica pada, ali pada i totem. Martina je uspjela srušiti. Jedan hitac je bio ispravan, dok drugi mora ponoviti. Tijana gađa, promašuje. Ruši Tijana, pada jedna lopta. Martina treba srušiti još jednu loptu. Martina ili Tijana? Martina ruši, ali pada i totem, što znači da je hitac neispravan. Treba bacati ponovno. Tijana sada u seriji. Nema pogotka. Martina ruši, ali pada i totem. Ponovno izjednačene. Tko će osvojiti bod? Tijana baca, ne pogađa. Sada Martina gađa. Blizu. Pogađa, evo ga. Pogađa, konačno Martina osvaja prvi bod za plave. Rezultat je 4:1.
Sada će se igra sigurno prelomiti, no pitanje u čiju stranu. Mogu li se plavi izvući i malo zakomplicirati ovu igru ili će crveni osvojiti bod i današnju pobjedu. Rezultat je 7:4 za crvene, a sada gledamo Nancy i Tijanu. 12. krug. Nancy i Tijana. Tijana je prekrivena blatom, što znači da je već jedan puta bila na ovom poligonu, a Nancy još nije. A sada je vrijeme da se malo i Nancy uprlja. Može li Nancy osvojiti bod? Može li malo zakomplicirati ovu igru, malo ju produžiti? Ili će Tijana osvojiti bod i pobjedu crvenih? Prolazak kroz blato. Ovo je Nancy, ako niste primijetili. Čekamo i Tijanu. Nancy nešto brža. Tijana ju slijedi. I dalje traje velika borba. Tražimo pobjednika. A danas pobjeđuje ono pleme koje je prvo osvojio 8 bodova. Pobjeda se za sada smiješi crvenima. No ovdje je sve moguće. Nancy i Tijana na poziciji. Tijana ruši jednu figuru. Ruši drugu figuru. Ruši Nancy jednu figuru. Za to vrijeme Tijana ruši jednu loptu. Treba srušiti još jednu. Ruši, ali i totem, što znači da je neispravno. Pada i druga plava figura. Nancy gađa. Pogađa jednu loptu, izjednačene. Nancy ili Tijana. Promašaj, Nancy je pogodila. Srušila je i totem. Nancy ili Tijana. Tijana ili Nancy, 12. krug. Jedna lopta treba završiti na tlu. Koje boje će biti? Neispravno za Tijanu. Gledamo Nancy. Nema pogotka. Tijana baca. Pogađa totem. Ali! Je li to ispravno? Je! Ne, nije to ispravno. Tijana je pogodila totem, on je ostao na stolu, ali treba se pogoditi lopta. Pogađa Tijana, ali pogađa i Nancy. Plava lopta završava na tlu. Plavi osvajaju bod. Rezultat je 7:5. Bravo, kratila si. Mi smo zajedno ušli u tunel. I onda sam se izgurala, ono na meni. Vidjela sam, ja vas dijela neću se nositi. Nije. Je, pitaj ga. Ne, vrati mi. Lagano, ne već, šta god da bude. Daj mi drugu. Nema. Ja še još moram. Pa znam da sam ovo... Evo ti je baš stivo da je radi. Ne to, nego treba i meni poslije. Dajte mi Evo još. zapiši. Jednu i peri lice. Samo šmaje ti. Vrati, čao. Ne daju se plavi, pokušavaju nešto izvesti danas. I dalje crveni vode 7:5. Slijedi 13. krug u kojem gledamo Dorijana i Ognjena. U 13. krugu gledamo Dorijana i Ognjena. Rezultat je 7:5 za crvene. Može li Dorijan ovdje pobijediti i zakomplicirati igru ili će Ogi osvojiti bod i donijeti pobjedu crvenom plemenu? Ovdje je sudar, dobro je, sve u redu. Dorijan izlazi prvi iz blata. Jednostavno ne možemo ih prepoznati. Bravo, dečki. Ovo je sada dobro, kao da su se plavi probudili. Dorijan, brži od Ognjena. Zanimljivo. Dorijan pada, ali nastavlja dalje. Dorijan puže, Mateja mu viče, diži se. Ali Ognjen, unatoč ozljedi, ne odustaje.
koja figura prva pada, pada plava, pada crvena. Izjednačeni. I jedna plava i jedna crvena figura se nalaze na tlu. Plava pada, crvena pada. E sada onaj najteži dio. Pada totem, neispravan hitac. Ogi baca, ne pogađa. I dalje izjednačeni. I dalje traje 13. krug. I dalje gledamo Dorijana i Ognjena. Pogodak za Ognjena. Ovo je neispravno. Pogađa Dorijan, ali pada totem. Ogi u prednosti. Još treba pogoditi jednu loptu. Pogađa, ali pogađa i totem neispravno. Što znači da Dorijan može nastaviti s gađanjem. Dorijan kao da malo drijema. Uspavana ljepotica plavog plemena. Pogodak za Dorijana, ali ništa. Ognjen baca, pada lopta. Totem ostaje na stolu. Crveni slave rezultatom 8:5. Čestitke jednima i drugima.